Alright. Okey, sekejap saya. Cikgu KB, nanti kita belajar Notebook LM kan? Okey. Alright guys, kita dah menghampiri 11 lebih. Cuma hari ni saya macam nak buat masuk Notebook LM tapi macam rasa tak sempat pula. Jadi saya nak bawakan topik Notebook LM ni pagi esok, boleh ke? Ketika kita tengah segar, ya, malam ni kita nap, sebab saya takut endurance anda, sebab Notebook LM ni dia ada sedikit, dia berbagai technical things lah, especially nak guna pakai dalam dia punya studio tu untuk hasilkan video, gambar, ya, infografik, quizzes, cast, macam-macam lagi lah, ya. Boleh tak tunjuk bila anda kata nak tunjuk ni? Okey. Sebab dia punya feature-features tu syarat sikit. Jadi kalau kita malam ni, kalau kita bawakan sampai malam kan takut sakit kepala. Itu saya melihat lah. So time 11 ni time optimal untuk kita tidur based on chemical tak kita. Ya. So saya rasa tak nak panjangkan lah tidur. Buat tak tidur esok pun boleh esok. So mungkin yang kata nak delete gambar okey lah So saya hantarkan dulu sisipan yang terakhir tadi. Cuma nak delete gambar tadi mari kita cuba buatkan based on, saya ada tadi gambar yang tadi kan,